Niliblog tumpen patir pipon si akhoi poda PS ang kangalong PMAYGM so kimi kampupon. Bini ni Bhai Troxy May 2005 arni gov tumpen instruction tank pen asam ang kangalong 55,000 PMAYGM so kimi ipupon long lu pusi pangdakpon. Bini baji si alamapor mate 1 PM long pen niliblog sa hemalong live streaming apor tame en ponlo. Bangso ajay megalong Assam Chief Minister, Agriculture Minister lapin kage kaprek Assam Minister tuman tame chitong dun si kaching thuralam the thanpon. Lapin launch of Lakhimi Ministry mate alusumar tu phantame jakong ki pipon mate pinso tum dedle ministry akam ki klempon long chodji kali suarlum atum phantame paklempon long ji aphan jakong pipon long. Nili blok keeper log akoy puta PS ang kangalong pini PMAYGM so kimi tame ipupon lo. PMAYGM so kampupon na tumahem amen laki Sir Philip Tisohem lopen Sir John Pangchohem lopen ke Sir Biras Pangchohem lopen ke Sir Philip Killingham ipupon lo. Pini hem kimi kampupon along nili BDO lopen ke Chukhela Town Committee Chairman Sir Vincent Ronghang nili BJP Mondal Committee Secretary Sir Relipson Teron lopen Gram Siwok Sir Samuel Tisu Engineer akoy puta PS President Sir Kilimen Singnart SGB version crew lopen pinang an kitheke ding atum antame chitong dun si Mason Pen bangso jay mek pachun long nili pen Philip Tisu. Lihat awas soal program long itu kusinong BJP Manggala Secretary saya dan SCB atau sama kan alang temu pornang channel itu masuk itu Philip alang ni hem ke pangpupon dia pan tempat alang ni sesuai ke hai so ini palang pacini lo je itu masjid macam pangpupon pai ajai mek payan pon dia masih itu patik pon lo masih masuk hem alang ni pensi so hem pangpupon itu kacing pon kasih dia ke hai hat itu jadi kalau itu anong pengok bet lapen blok asai kit tu pen ini tu panong pido man peng itu karbia puhu pen alang pan archo pon pon api galang pen itu pon pit pon okay itu kacing hon nai, lepas ni ngecek nai itu Prime Minister Narendra Modi ahin pen dapat sohem akhir Perdana Menteri Awas Yojana Gramin sohem nang pilo das tang pinilo das pini hem itu pon pon das nabang sohem kang puno sarkar pen ini tempat akhir bini tu sampai him kedok pipido pasti rasa him kedok mesti sikit dah itu satu pon tapi semua kan sudah Fancy apor pido konsit, jadi kita masuk kita ini konsit dan konsit. Okey. Ahem ta, progres mana lut poh masih. SGB kan itu sih ahem ta lut poh. Kami cihon baidu atun lo, baidu, lapian apa kami ramsibok lapian rompik lo, nili longpok lo, kasi nili tu hang tak pajir mo besi. Allah, wanda do pangsine, si panong si, palang pangsine. Sure, ali tu tu. Sure, jadi tiga baidu nanti. Kami kami rosa, alam Hangin na milo ako kalang. Samuwe ako na. Chairman sa Hello. Town committee chairman. Unang pinang kinangya tulu. Militum. Kata saya Lembang.
abitung tumpang kita me tahun komiti tumpang kita me ini tumpang cihon atau ini kita naik lah video ke haiti ni pan kardio pohon dari konpo kita kita alam kita minimum 1 minute. Abang ni bisa kami ahem pi bagai dia. Abang ni kan semi cuma lah ni itu bahan sen pendak. Mana program welcome ni kan sini kan nama pendak. Si gom tahu pi gomen pen kerap lo si kami alang itu si kami agnu waso su future dorang ni sen bahan bisa alang itu ni dan si kami cidar pun dan si sen ahem pun pun kan alang itu kami ayu sampai itu lah. Lasi angsi si anam lagi sini hang sini komen pen sistemnya ada dapat sistemnya yang susi dalam tunjuk kerjaan dengan sistemnya kalau nama kalau ini tu karena kecekan dan bang ketinggi jalan nak harang satu BJP long lembang tu lambu secretary terus sampai ada lapan jenlok engineer pendakan itu long sodoan sebenarnya pembantu bajikan masa yang ansisi anak mereka ini pasti dengan aku dan pacar jalan kalau sen dan padulong di panci kalau saya kini itu kalau baik tentang apa tu lihat Sikan pun lah, nang liri pen influence lah serang hab hai. Okay, itu sorkar pet. Nanti cuma kami khai tu, pasal yang kini kami khai tu lah pakai deh. Kalau hem tak itu lang. Hem kimingku, kira ho. Upload tu tanggal lah, nampak deh. Asal ho. Semua media apa tu dengan ningkat kelam dan kadang pasti reglo. Pinia program kita yang panggil lah pulau all over as per scope of instruction natin dan pini 55,000 na hem itu PMUYG hem mani Griha Pravesh mani hem kimi kangku was program kita yang pandu kalau sini itu PNRD department pen block tu masih me klaim ko naya dindu lasi apang si pini ek baji pen itu official live streaming ko jitu live streaming program bandu ilo masalah ini tu honorable Sivraj Singh minister kahai pensi la program launch pandu masalah god itu Assam chief minister Hemanta Biswa Sarma sir ado ilo abin tu aku agriculture minister kabinet ado ilo Atul Bora sir support aku itu PNRD minister Dr. Rajit Das kami do ilo kasi la soal live streaming tangga pen la soal live streaming along pinisi scheme ke launch pandu lake Lakshmi Mystery pe soal lo tumhan si mainly empowerment ki people lo si soal lo tumhan si tabe nam ke sia jakon ki people do so pinso tum da kali soal lo tum ta mane skill work lo te man mystery akam sta me theng neng ke jela so isia scheme ke launch pandu la det pen si ako hilalong asal live streaming kang det pen itu hilalong itu pini Griha Pravesh ko ahep kang kupon pa kupon kasi itu pini ada staff teman dado itu long nini tum long na kacitong tum tan komiti chairman na ke hai rong hang sang ho ke hai dado santhot si ako party president secretary terona sanghu dado la santhot si engineer pendang lok staff la pen debok tera rong kedutum anda do sila sanksi itu hem kimi ba Griha Pravesh program gitu asalagon tumhan hala jitu kicu hormulo tema akitok misti lo mithoi sitame ahem purun hano peninga hem tangkang sitame kiron pon pandu lancho lo pini program